Wala TV. Sino? Ikaw. Ako. Oh. Ato! Kristoy! Apero. Good afternoon mga ka-province. Palapag Terminal, Transport Terminal. Before anything else, subscribe. And adiyan assessment budget. So tara, hali kita haluagan Palapag Terminal, malaman latan kuan auditorium. Oh, lagi kayaman dito. Yan, Palapag public market ngan police station. Yan. Ini under construction. Di pa human kay nasa pampas ya. Construction stage. So, ito man dito kuwasan mga propose mga kuwasan tindahan, mga stores sa mga pasahero din ilat didi amo ko na ano yung didi. Oh. Ambot next maram kung na ano ito i-update na la next kay pagkakuan pa close siguro kung liwat mga tindahan pero ano yan kuang good prime terminal pero ganyan nga na oh pangayon san kuan rural health unit gin pasamantala ay ambot mahirap makuri magkuan makuri mag-conclude makuri maghimo istorya dikit maram basta kuan san kuan COVID test booth pinaka kuan gapon ina screening. So yan man yan update sa naton Palapag Terminal dito sa Barangay Tambangan. Ayan o, diba? Ayan, giluagi. Yan budlang paray, lukad. Kasyan mga BLT, BDD, megabus. Oo. Ilabil. Giluagi. So yan ha, keep it up guys. Palapag Terminal. Thank you. Subscribe. Yan. Main building Palapag Terminal. So yan ha. Thank you. Subscribe. Wala TV. Thank you.